amofo nso asemo akenkanfo mienu sinkonya na ya kenkan asam no ade ama Ghanafo nyina esa wo man adwuma anwumre no sia ekasebo ene eye efiada wo folisi obosome no ne da etoso enum emfehiampenu ene adwonu enan eda fofora wo twedi ampo nyankoro pa kwa me anafra na kunu wasa ye biemu a wode yenkwa acha yen ensamo ye de efri enkrapompude mantam wei mombati yenka e wo Ghana fa na ba bia yentinta kese no eso eye DLFM ensabnu betima kenkai bi e wo ho sada nso ana yen social media handles ni nyina no kasebo no enam so a wo betima tie na wahwe bie na mom se wo bekira wadwen a official page no e wo Facebook no so eye DL106.9 enumre ensamo do a ye de enam no Diedi mu akotili bi enne se abaikra chipani a wotia baanwa so e wo Krachi East Dambai abeto dwa se papa no ene watwa ahwe yenso no mu a wato ya nom e wonsiado emusam kase wo bete ye de ne bekire mu asante mantia no kopie mu hono mu a edwo ba election no zesi abeka sei aspirant a wono mani abra o mo kopeke forms no zesi abeka sei wono matimi e de o mo krata ya na ade akwa mpanifo age wono mu nyina e de atomu wapani asabre wotu Frank Adiama NDC amanyoko no eye kanema mpane John Dramani Mahama wadatu dachirem se nyame yadom na se de tumi ehye ne nsa sanitation ministry no wobegu no efrise emfaso bi ani so o mampani abedi akire wotu Frank ede ama MPP osunu kokoko amanyoko ni Dr. Mahmoud Bawumia sesi ameka say o de bo shake se pa de ato de ama pharmaceutical importers so obebo no homode ahye ne ma se be ya beboa na enyama hodo omokra edifra ma no ne didi omudwuma no eso betinate ede ama wonom yebebo ade awuramu ewo homasuamu nso a enche ye anaban de betu dwase wode nhihye bia ba ayefa ne se smart school project ene se enyama hodo bi wo honom a wo bi begu akwam ama school so etima yakono ama homasua enso etima akwani mu na wo kire mu asanhihye no basic schools no so ebenya so mfaso ebebo de awura la pass eno wakra pompre mantam yim na se ameka say wona won tete tele pass e kire ma dum so no edisusan so kese pa ye how de abre won dwumadi a wodi no ho ye de mun kire mba besom e wo kese boy emu ye bekọ asante mantam nso a na wapani asabre wo ye parliamentary candidate edema NPP amanyoko no e wo dwaben abato mpasua so wo da to dwa kirem se Ghana fo beto aba edema NPP a wonom enhwe empuntu ahodo wo maye na wo munyina so ento aba abusua ensam ne pika we ho na nwumre yi ye de ebesom Ghana fo nyina ese wo man adwuma anwumre no sia ekasebo ye de fre enkrapompude mantam dutan kase a yase ewo nyu DL wo ha eni ensia akiripo enkono ensam no ye bie edi atom ese bagredam woja dam eni boy dam a yententa kase no so dwodwedam ese keji madam a wo bia kwada zip na won so fo adwenkyere no ebra yententa kese no so eye DLFM sada so ana Facebook no so ye bia di atom de yan se wo ba Facebook no so a wo ba search for DL106.9 and what in social media handles ni nyina no kasebo no enam so enunti wo manfo ani adehye a wo mo ewo bosumpo achi titiriu and the Republic of Omofia wo mo so etie kasebo no ebi na mom ehwo aseda de se bi empene se aboatatia se wo betwa nso a aya na efiri baba enunti emfa ho aseda ema penso word Ghana ebusua ye ma udwumadie bi a wudie event bia no ye wase a emani ya nika emani ya kono na emani nya enkai dum so a eboa ema daachi bia nso no ye bodi eka asam na wodi to ho na wodi bo ho emrane eye penso word Ghana e bia wo ye dwumadie bi event bia wo pese wankasa customized pen anase keychains marks diaries any notepads na de bomade se odu ani bekirem e wo penso word Ghana ye ma udwumadie bia no eye kama na wo behu ya tema ye kese no ewo enkrapompude mantamu a kokomlemle eho ana yebutuo ye ben ATTC number wo fra wo mo ajeso eye 0244 622 494 0244 622 494 sadanso ana ene anwumrei ye ho de pa efrise yanya edupapa anom ama yade ahodo ni nyina ne yetu ase enunti edro no yenso ye bekanfo ama wonso nya bia anom efrise wo pre wo nko awuti ewo ko animu a empanisi eja ewa my force wo edro no
your friend time herbal mixture boa malaria fever ha mo adwen no me pato da typhoid fever ha wadwen am but mo de say we benom time herbal mixture sadan so ana me no kasa nwumrei wonu mu anya wude wuti aduane a wo lose appetite wadru time herbal mixture sadan so ana unipadua no efiri wo namurom ekosi wa pampam ba bia etutu a but mo de say wo sabetimi aka time herbal mixture and what you know more and someone agum baby mu titi ese nipadua no nanso wuti ana ye wodenti ufi say anyo how kase ya party through and a private person no but what they say wonso wo sabetimi aka time herbal mixture and in the capsules afen so no wonu maduro yi a wo de boost to immune system ama ho bedin ese krubo wo betin tansa be si bread ya wa mu a na edro no your friend time herbal mixture and in the capsules and the power nyina no empenfo agiatum FDA for dom sa hwase se edro no eye kama na emom se wopa ba ko mienu miensa bi na wo dia body defense e wodem ese Italy for captain Fabio Cannavaro dia drugstore no a ehye mfikyere ho no bomode se wo de wani ebekire mu e wo ho na emom se wopa dodo nso ana atu a na wa frɛ number yi 0244 417669 abusua wonom ane adwumakuo emienu a ene anwumre yi wabo ya dontre sa akenkanfo mienu yensin konya donhwere baako entem na yemfa ensam no ensom wo ese anwumre no nsia ekase bo akenkanfo mienu edi a mejeso eye Ghana Star Card meeting kura Okogyeabour Ocran Nhyiraba Kwadwo Sammy B. It's official. DLFM 106.9. DLFM News. Miensa mu akwaba na yensha kasebo no ase na yesha se ama wo no oba Facebook no so a ensam no yebo so a na yedimfone ne nso atato ama wo nso watimi ahwe bi ne ohunu sade ensam no emunsam esi etie awehusam a yede ensom Ghana fo nyina no ene se ebra mampani akufo do beye mampani ema NPP enso ebeye aban no wopani ba ko a yebo ne de se aban krache pani ewo woti mantamu eye krache east ana hinkro ene dambai eye Francis Okesu na awehusam ebeto odwa eye 2023 num eye oforisuo bosum da neto so edu anwotwe 18th April 2023 ana ebeto odwa se sabre wapani anu wote abanwa so ewo Krachi East eye dambai ani di ade honorable Francis Okesu abeto odwa se papa no wodaya wansode ekwan a papa no fa so ehia ne na kwanhie wona kyerɛ sɛ ɛya pam wɔnom ekyerɛm sɛ papa yi wɔ mu kohu sɛ na mu ɛda hotel room bia na akoyɛ nsɛm pipa na nso ne nyina mu no mampani akufo do ɛde to da kyerɛm sɛ akumabu a yɛde foforo punam ɛnu nti yɛbɔ wɔpani a ɔno so di ɛde Bernard Abukuja Mensa wɔno so ebonde sɛ ɛne Sierra Francis Okesu sɛ wɔte akonya so sɛ MCE ɛwɔ Krachi East na sɛ papa yi wafam awura yɛmfa ɛyɛ Bernard Abukuja Mensa enso media de sɛ MCE na awɛwusam ɛne sɛ papa yi yɛbɔ ne din afi pɛpɛpɛ anie wɔno nso awɛwusam kyerɛm sɛ ɛnɛ anɔpa yi na dwumadie bi ɛkɔ so ana kyerɛ sɛ ɛyɛ matriculation a papa yi wɔkɔ gyina sɛ bie ɛwɔ Dambai College of Education ɛnɛ fia da nɔpa yi na wɔbra MCE wɔgyina abɛnwa so a wɔkasa no duomu ya ne sɛ microphone kita no ɛfrato wɔtwa hwefam yɛma no so kopie mu ɛwɔ Dambai Health Center ɛhɔ na abamdeɛ mpɛmfoɔ ka sɛ dabi yɛmmɔ kyerɛ na yɛmfa no kɔ rawra abaya asabea yɛdene kɔduru rawra abaya asabea papa yi wɔntima mɛfie biem wɔagyam atoɔ yanom ɛwɔ nseado a ɛno nso akɔyɛ awerɛhosɛm paa na meɛnkɔ ahoma so yɛma ne bɔne Kingsley Mamori ɛwɔ Dambai asɛ bi ba yɛyi wɔdi akyire na ayɛ wuwu ɛwɔ Dambai mɔntere so sɛ a ɔnabɔ Francis Okesu ɛkɔ afa so a ɔwuyɛ ɛsɛ MCE Krachi East no na ɛnyɛ nika ana deɛ obedi na adeɛ nso wɔno nso wawu yayaya ɛna nɔpa yi meɛnkɔ Kingsley Mamori na Naken madwe o nyankopɔn adomɔde akyɛ na mo nso mo deɛ ɛwɔ Dambai ne mpɔtɛ mo Dambai do Dambai dia arowo ana ahyia amamfo mu ma mpɛsɛ me no kasa India o fa Dambai fantin pon so Dambai na yini sɛ Dambai ne nyɛ fa na ɛsɛ amamfo nyinaa butu
one more meeting from Kundia, one saw meeting, again, a year late a year, NCL Bonnie, Honorable Benadabo Pija, a first swap, one car, a broad green in chapter. So, said the woody country. Then at the late Francis or Curse, we put him on a woke massy, onion in 70 call year, and I have for a year Honorable Benadabo Pija. And say, I finished last year, 18th, April 2023. And I believe the person when I confirm, and I already did a year later, also a year, Nadine. So I'm making up on your question. Now, Papa, you buy a Ocean Media within na Yadianka, Ebuama, a year in Sifana at me afternoon. And then I'm actually the education, almost all media a school of higher level, 100 1 or 2 or much almost said the country matriculation. Papa, you could not see to say on this school of a Casana was any experience, I could tell me at Melbourne a year for me, I think so. Ghana, my money now, Papa, at the form you. The problem is the team what I might have sent, Maya in an area whom we do. So, yen so more, the 4 tumor, I was a young fan and could you more. I can say, Damba, a year original capital of the region, in hospital back. Now, from the Microwave around about a year, 48 kilometers. With a drop. In the ambulance, no, that could do a year around and a hundred and a jam. Now, report moon, or jam of a year who come for or no, and I can on Edica a Abamun thing for the parliamentary candidate for no copy more from my ministry and commercial from an answer. Oh, we are no. I mean, so I then attractive from my say on so a collapse here. And then, same hospital or more, I would not go to a year. I have said the on the mark. Only the young Kupanda woman, and so aid and education, so Kakaka. Now, I put the I wouldn't say answer, yeah. And I'm thinking for any great area or the district assembly, municipal assembly, metropolitan assembly. They look at a crack is, you need a presiding member, or when Eddie can echo here, Abano Etimu, or Mokomi, no Abano Etimu. Now, as we speak, Lanka municipal chief executive is in the master, the affairs of the assembly. And cooking say the Anthony better to do to Yamam. Na form no answer among them no Masashana or the AO. The Pofu for the Abas, not some members, one at your confirmation, not a man a presiding member. And then some look at the Yada assemble and any presiding. And then so we sort of a boom. Equilibrium, party is a year assemble and answer constituencies in the year. And then a role and among 4 a then a transfer a war, your month and welfare. After the son said, now when the better enough of my out on your cancer, and there's a month a ball will be being planned. The economic men of the show, and only and some among a minimum beside a war, a year in food, you are fine to know the summer in Germany. Mammy Musa was asking me in Janaswansa. Abusuamoa, mo pese mo hwe papa ni mfoni no. Wo ba ye Facebook no so a ni mfoni eda so. Wono na no wate aba nwa so se MC e wo Krachi East. Benance Abokuja Mensa. Ene wogina program ase a wo kasa. Wo twa hwe ya wansode biem. We ka ho a empreminie ana MCs mienu a yabo wo mudin e wo Krachi East no. Wo mu nyina ewu ya wabra na wo mo enyare. But nana Mami Musa papa yi emra wo kwa kwagina podium no so na wo kwaje microphone akasa no monsam trofo amwo otimanta Krachi East de na mo apata na se mi wo se papa no wo yade ana ebia wo twahwe ya na se na ne ho aden ana wi akire wo twahwe a wakoye nyame de yi meya papa yi onwa na sorry man na pa no o ti se ni nwie na offend driver na be fa no da na omo be tu ewo college of education share your dancing. The year is a 9 day depends papa no oyare. O si free le come na no hunye din. O ji microphone mpo e kasa ye bra na o de eye na ni kasa na de ko ewie ya no na sansa ni si ye. Nche nya dia o ra no e dia na no hu dudu no. Ama fa mpo no oyare ana mpanyifo akokọ na ba say wo so o ma me kasa wo dwumedi no so bibia empisa na no Monday and then Friday, and on Monday, in a MPP, Francis constituency, for a year health work be. Not papa, you do a quick car. I won't say, yeah, papa, Benadabo, day, or a parliamentary candidate,
Mr. Michael Dato, Edika Party in the uniform, or more extra using one. Almost something a year then and to a dumbbell could do more fire, a boy NPP who be with a man. And then about to do something to say Papa, and there was what I think the cat is Gary, at an come up with to a film. DLFM 106.9. You did not cook another sentence. I was Ragnan and I'm on you, so Casa, yeah, I didn't cast a baby, yes. Not way actually, yeah. But yet, waiting in train, you know, so Papa no way and Ocran, there was another same thing happening here. Now, event be Papa no na Brenna or the alien speech. Similar thing happening here, but the information issue no more. And into way no account one in train, you know, so now, yes, to say, dear, said dear, but community can hear and I have watching the hospital on Yana. Maybe a 9 ways to stand about Nambum and Conquer Banasa. And Linya, oh dear, Yenna more, you know, and then the looking at you at the time. The Lesibiano at that, and my answering before, after years, I'm going to say, and then a baby say a bit, or my believable be no coconut on your test, and so, you dear. Juma after meeting musically brings it and will be best and Yakokot Sarko Dennis with the idea and the crowd is and the baby said, yeah, and that's funny for full. Now we're going to look at one of the Yakoko training class and my father say or no opportunity and also and the family the better answer. Ken ma Yamas Papa any Amanabe Kwasuana dear Chilema Yain. Na the Bessia Bianso with the Moaman a Bonaba a budget near the Asuma Dom and Pempema Wamuti and then Mania Yadasi anyway. Yo, I wish I am a bonny Kingsley Mamori, your friend and Anna Ken. What the man boy if you wait man tell more than by Cratchy East. A ho Anasara who same way out of more. And ye asam go to a young Twakasiabano eso. Yetwa Kasiabono Sonia Kwaku Piemu was Santimantanum. Metra Edjoso na hono na sia make say. E by election na eba be kwaso hono mo na wo hudu papa e chirima say. E new patriotic party MPP amanyuko no. Constituency e wa Djoso no e chairman ya oda no penimpa ne din Kofi Ampo for Japan. Ode sam trafo akasa de atu Djoso sia make say. Enipa hodo ono mo ko ado so mo betu franka MPP amanyuko de timo. No ma kwa pre eyam na se bedwa kwanwa atompan e wa Djoso e ne patabo no. Eni bama akoma konkro wono mu nyina de wo eye forms de akọ o ma fare nominations a se make say mpanifo agi wono mu nyina atu mu say wono nyina mo wo so design bro ba je say fini keka bia enya de ebi e wa wono ho na mra just constituency wono mo ho constituency na betampan ni nyina ne say eye John Apontua kuma a wanya ne ba bi ko aka na eye deputy finance minister papa yi ena mbambo wu a wa hu ne mo ba obefa ndi ko yenti na ho akwahia se eye mekire eye Edjoso eye masebadwa akwanya no ebeda ho pan na mpanifo wo mode sin konwa na moto aba na mpani pa foforo aba betena eye masebadwa akwanya ewo eye Edjoso ne patem honum na new patriotic party eye MPP amanyuko no wono mo ede daddy si wo so yakopon ya aduma ofolisi obusuma ye wo me ne da toso du miensa na wono ba kwato aba ede apa woni pa obetimi adi nkunuma ba begyira mu atu franka ede ama Edjoso akwa masebadwa akwanya no ede ama wonom na nipa wono mo pre akwanya na wo de omo dawson nipa makoma enkron omo bro twere ho wi na omo nyina ko adaso se John Apontua kuma papa yi se ba mo wo ahunu mabo afa na de ne kwade a ene se obi dwen ya wuo no na obi sisu nkwama yehwam ne senti sa nipa wo do mo ko adaso ma ko tu frank o mani age page se omo nyina sireye na wono mabo se ne akwanya bada ho de a wono su kwa akopre eye masebedwa akwanya ne bi e wo ye Edjoso ene ne patamon na nipa ho do am kopre masebedwa akwanya ne bi no ene de enya sam keto akora MPP e wono party officer e wa Edjoso ne se o mani abere party se o kopre mo na enya sam keto akora ene ma no na di kan e bo na kopre mu esense ma ne kire mu a wono mo kwa do pa sa akwanya na atompa ne de se de tie be se ma no su tumi di nkwanem no mbeje eye masebedwa akwanya ne boss esense ma ma no o ma de akwanya ne bi ache dodo na ba odi kan kopre mu hono mo di ndi mame ya aboaje na mame ya aboaje no emre bi atwa mu okwakwagina wa ya waso west wagon ekopre eye primaries ni bi se nko okwa se enkobedi enkonim wa hono nanso amfa ono ni pro di kan a okwa pray ono no timi di ono ne form no e de call ya okwa faale ele nomination form no e de man penifo ono mo gitu mu na mra nomination form no de call ya na penifo se ya je atum pepepe na ho so de sabrobe ne senti no ho kwan se obetumi contest na won so se adofo dowa wonum ato so aba na omode ama ho na ma me se sa na tede na DL kasebo o wansanka pa na o kirem so won de
ene the person preferring atum no he ne mu say de tebia na ba ya ba betwe no se yakopo ya adom no for so obosom ne de toso du miensen du a Ghana fo nyina titiri no mo edwoso no betum to aban dia ma no let me di nkonim no akwakwade eye boss asase ne so let me nkonim dia kese pa dia ma wona wontetete eye edwoso ne se no tie ne nsemu efae. It's about experience, it's about integrity, it's about who can do the job. So I don't believe in, spending money and buying people all because you want to be an MP. And what ana mamia ne din ade abena pokuya posia ono no yabono original chairman adema MPP amanyoko no eya chairman eya bafo kwame bafo dodo na bono mane se abronye DC ono ankasa ne ho kafo nsuso ono so ade no obekobi pa ne kondo pa so ono so obekobi na ono de okasa kire mi se ono no na ni nje se obeko akototumi de frɛ manyafo wa se o ono mbeto abanama no nkototumi frɛfiri ono nsem o se nya de eboa vote buy ne de ya de bone ne send ono so sa na ma no so na mo odidie pass amodin ba wo bo MPP amanyoko no mu de o mbeto na to abanama no so ba bedin kunim ewo eye edweso na se bedwa konwa beton pen yentie se de o kire ne nsem mu efae. I am capable, determined to listen to my people and to put them where they also want to be. Afe mami onu sunidin de eye adjusu broni dodo na bora mane sa abena pokuya amoa onu su kire ma chese oye lucky papa na onu de kire ma chese abayi wa kwa ni mpre ma akoma ko enum so a wakwa pre na so okobia ne watu ahwe na fi de se de aye de kwa bia so woni dan so se de tie bia no obetini adimo enkunum yentie se de pokuya so e kire ne nsemu fae. Someone who is very strong, very viable, who knows the terrain, knows the people, what they want, so that we can, do the right things across board. And watching a presiding member at the Ejoso Municipal Assembly no. The day at the Halina Mensa, on a switch rema, or what did your power a year Municipal Assembly now or more Jusunum. And I feel so or the MPP when you call him on a price and say, and one by what brought SRC free grassroots part of a different person will do it. Or when some pass by a battery, the presiding member, or better maybe could also cooperate Frank to the Breno, or Joso. Yet, yes, I don't switch and say FI. So we need from delegates, assembly member, presiding member, 3 terms assembly member, and 2 term presiding member, and now straight to the MP. And watching opinion on the advance dia on the switch rema and when you are tom paying there ought to be ham and empire no senti on the son of condo pan or when you some pass and just what the hobe pan so said your tibian kunimino for the man who cannot see the ultimate, that person becomes a slave to the immediate. So they should look at the future and vote for those that will be able to help. And when they are doing that, they should vote for Dr. Evans Dia. Any power ten caso say Evans Dia, or also Kawanoma, one Equapre, I am a Sebega beton pine, ever a Joson and Patemono at home. Yantua Yumeno Sia Casiabono Eso Aha DL 106.9 na ansa na yebeto aso ama wono kokwa akuafo amutie na anwumwe asemde bia ba na wenu eye breaking news me afama mo DLFM breaking news. DLFM breaking news. Yama Ghana for Akwaba breaking news abeka yensa ene se Ghana Cocoa Board e da betu ga achirem se nyame ya domo a efiti ene efiada ekoi Cocoa bag ne yatum na emu enchirechiremu enie wamo de atu ga achirem se wamo hunu se ewiase edwama nyina so no eya international market ne Cocoa bu okosoro enu ntida hu be hia se Ghana fo akuafo no a mo so mudua Cocoa no yatum ma mo se de be ya Monsu mabrabo ebetimi ako enkane pa eminti 2023-2024 crop year no meno kasai aban no ade abetu da kirem se Cocoa buo bag no yatum na ubu sase yatum efren yakodrohin emunsam enie aban no krata ne kirem se de kan se producer price eye wo mu a edo Cocoa akuafo no ana bande atu ga na wo kirem ese say producer price no yatum aye wa hamu abupan adwonum enwotwe akiripo adwonu ensia 58.26% na eno no per ton no
ɛyɛ 20,928 per ton ana sɛ no yama so na kyerɛ sɛ yɛkyerɛ mu a akwakoduru 33,120 Ghana cedis per ton na wei ni nyina no ɛyɛ 2023-2024 cocoa season na amanebɔ ne kyerɛ mu sɛ ɛba ne saa no a na sɛsia no cocoa bɔtɔ no yatum ɛde akɔ 2,070 Ghana cedis ɛno nti sɛ woyɛ cocoa kurani na kane no okɔ kari cocoa bag no a sɛ wonya cocoa bag no a cocoa krakye wɔbɛka 20 million ɛne cedi aduoso 2,070 per ton no sɛ saa na akɔduru na amanebɔ ne kyerɛ sɛ saa enkrata we nyina no ɛbɛhyɛ seɛ afiri ɛnɛ ntimi no kasa yi cocoa boɔ no yatum akɔduru ɔpepe aduonu ɛne cedi aduoso ɛno nti nyame yɛ adom a wɔkyena anasɛ anwummerɛ mpo sɛ wowɔ cocoa gu apa so na sɛ wopɛ sɛ wokɔ kari awu cocoa krakye hɔ no mu a sɛ wowɔ cocoa bɔtɔ nko ara deɛ na sɛ wonya baage no a ɛne anwummerɛ wowɔ sika pam na wɔn da to dwa kyerɛm sɛ deɛ nti a wɔn atom no ɛho akɔyia sɛ ewiase adwama nyira soɔ no cocoa boɔ no kɔ soro na sɛdeɛ aban wei ama mpani akufo ado wɔdi anim na efiti bere a wɔbɛfo abanya 2017 no ɛyadeɛ sɛ cocoa akuafoɔ ho adwendwen ɛda ne tirim ɛno nti wɔatom wɔ ha mu nkyekyɛmu ahasa ɛne aduasa nsia 336% ana wɔatom wɔ sekane no na cocoa bag no na kyerɛ sɛ ɛyɛ 7,600 per ton ana efiti 2017-2016 no ara mu no sɛ aba bɛduru mpɛmpɛnsoɔ yi 33,120 Ghana cedis ɛyɛ per ton na wɔn mo akyerɛ mu a na saa margin no ampanifoɔ ɛde hwɛ ɛyɛ to mu no ɛho akɔyia paa ɛno nti saa da nso ana buyer margin wɔn mo nso a ɛɛtɔ no sɛ wɔn nso bɛtɔ no 2,980 Ghana cedis ɛno ɛyɛ per ton na ɛno nso ɛbɛkɔ so ayɛ adwuma 2023-2024 ɛyɛ cocoa season na wɔn mo akyerɛ mu a na saa ntomo no nyinaa no ɛbɛboa ama wɔn mo a LBCs no wɔn nso anwumadi a wɔn mu di atim akɔnka ne sɛ ɛbɛyɛ agɔkyerɛ bi no cocoa kurafoɔ nso bɛnya nidasoɔ sɛ adwuma a yɛyɛ no ɛso atumi aba ɛmfasoɔ na krataa wɔ susu dua sɛ adwan ɛde ato dwa kyerɛm sɛ ɛyɛ new price and margin no ɛbɛhyɛ seɛ no nso ayɛ adwuma ɛnɛ fiada a yɛkasa yi ana saa ɛno nso bɛkɔ so ayɛ adwuma ɛno nti wei ɛyɛ breaking news a yɛde asom yɛtiefoɔ na kyerɛ sɛ cocoa bɔtɔ no sɛ yɛatom ɛde akɔduru 2,070 na wei no ɛyɛ breaking news a aba DLFM breaking news. Kwadwo ɔko safe deɛ aba wopa no saa we ni deɛ ɔma ayɛ adeɛ nanso deɛ yɛpɛ ne yɛnsa nsonso mmieyɛ wohwɛ ntomu no aba na ɛyɛ cocoa akuafoɔ mɔne nso adeɛ ho nyɛ sɛ yɛne ne nso adeɛ wohwɛ sɛdeɛ cocoa no amansa adwa soɔ no sɛdeɛ ne bɔ no asi bi akɔ soro no a ɛna bo a yɛpɛ no na nka yɛnya 5,000 anka nyɛ bad but wodeɛ agya deɛ ɔde apo sɛ yɛ nsɛm yɛbɛsom saa ɛnyɛ bad wayɛ adeɛ sɛ na ɛfiri 1,308 cedis ɛna apagya akɔ is it 2,980 2,070 Ghana cedis 2,070 Ghana cedis yɛbɛsom saa bosom saa sɛ deɛ na yɛbɛka yɛne biribi aka sɛ yɛsɛ deɛ wabɔfra nsɛm na ɔde kyɛ nti sɛ am sɛ ɔde 710 cedis no a ɔde apadwa yɛ nsɛm ana yɛsɛ sɛ wani fra na sɛ ɛtasi so a wɔmpɛ wofa ho dwane na sɛdeɛ ade no ayɛ ne bɛkɔ akɔgye asase ɛwɔ akurase na mabɔ mmɔden sɛ ɛno so mɛyɛ ho adwuma ne koko bɔtɔ baako 2,000 a ɔko metumi te 10 bucks ansɛ meyɛ bɛrima o mete 10 bucks na wobɛnya 10 bucks no so na wo mfifiri awura fam sɛndeɛ adwumaden so deɛ woanyɛ a wontumi nyɛ gye wɔ kurom ha o na adwumaden na mɛsika kurom ha sɛ ne deɛ mmom deɛ adwumaden ntua ka nanso kua adwuma no deɛ woamfa adwumaden anhyɛm so deɛ wommɔbra kua adwuma deɛ sɛ wonim sɛ yɛyɛa sɛ na mewɔ nkokɔ mmienu ahosɛ nka mahyɛ aseɛ bɛyɛ poultry farm mede nkokɔ mmienu na hyɛ aseɛ
enkoko no omunyinyi wie na wo moboye no ana wo hyenkani edeka kum baako ana me se da bi wakum baako de baako no me ya mentwa ma wonko no me ya me dan me kuno na baako no kum no no wo ye ne dan ese ka kuna wontim ya ho beto atwene oh ana meto no twene ye enti baako no so na me honam se da bi ubewu asa kwa de mewa ya na mko bu no kum tie sei radia enti makobu akukọ no kom se dwe agena wonim se abai we e de rearing for food and jobs by ye de emmoa man krofo se monyenye no na moye wo mo adanko ne ade na on kwada so MC kuma se kwada so MC ye fa ho na bo je ni mbuatin na abai abrawo enankoma rabbit se ajafa bo amrantie na wo mo pese wo mo ye emmoa wo mo so abrabo ye den kronka ne na ona bo akọ mistake emrantie bia no mu wi e wo kwada so folai o de mo no kwahye wo ana o de adanko no koma wo mo edi na nsana so okohese emrantie na bia o enanko ye no ekonse wo koya emrantie na ye high ntino wo matwa mokoni akero dia fan ai adanko no eso de se muda ho wes na ye hio na adanko no mu ye nam ekom de kobrane se won kwenye no dabi na pokura de sebi ono abrantie ono tamusie no onom uniapa u create adwuma na wo se me dia adanko koma na ye hwe e fara ni so ade bia ye nam ayesa wo pese wo so kromfo hwe ai na wo bennoa anase wuramu na wo betotoma na ben kama na wo de ahye ne nse so na homa ade nche ehun so mpuni dabi na na aduane wo pa MC si wo kwa inspection ko se bia boys no animal farming na kwese okoya boys trainer adanko na wo mo ye no wo mo twidi ho akekeduro ato echese wo bu akra enti unya kasa kwa adaso adanko ona bo je dum boati woni de beke kwa adaso adanko all right enti oko sadi adede tie no ye bedam penifo ase se koko price no matum eye Ghana kuafo no mo bre enti ni boy de ye be kura me atama me de ton koko na e 400 cedis so ache ena na me ye ho adwuma but 2000 e bedu de nche bia e be san ekwa na ase na yakope e de ajamanfo aye ho adwuma mai I see enti abusuamianto akase bo no so ya na do adwempo ni nyina bra yan wo Facebook no eso Kwadwo ya yare nso ya baya ne saa utim se voice no aye be go ho voice ne ko bema yemre bema yemre but koko is ensem no aya na ade amedwen no se galamse no mani nyante sa akwa for no munya hwe o so ya sure galamse no nso de so ma se koko nanka se tuntumu na bo nanso koko ne bi ni ho a akwa for no kura benya beton no manya sika no tie galamse ne de entimi nto ase se koko ntumu na mfa so me akwa for no because mo twa koko ni nyina mo twa tugu omo se no ntumu na mfa hwe mre won na akwakura na kan say me adom my koko wanti ozo my koko as adom my koko ana journalist no say so do you think this government can stop this galamsey was this government can never stop this galamsey in this Ghana at all oni jidie ba akwakura kurewo sema ene efiada o enu ti bibia wo mbi yanto akase bo no so yanto akase bo so ayebodi awam ewa manyosem mu na wapani asabre wotu frank ade ama NDC amanyuko no eye kanema mpani John Dramani Mahama na mene okasa wo to wo magana fana ba bia wo bontoa ne nyina no ene se ne campaign slogan was say building the Ghana we want na chese Ghana no ayepa no nyina yen kambom na yen build wo man no na wobra wo ne delegate ene Ghana fo ekasa na wo chirim se nyamenya dom na se Ghana fo sa ama ne tumi se wo medi president 2024 na so woni NDC wo monsa amra na so wogidie empokura so wo mabadada wo ka kire Ghana fo nyina se sanitation ministry no aso ni mfaso wo ba wo begu no wo chirim se ye wo local government ministry e wo ho wo nom na se wo ba sa adwuma na nyina no ye de hye wo mo ase enu nti se job for the boys abai we person wo create numa e de ma party boys enti ana wo hye da ko create sanitation ministry awabra efin so emene Ghana fo enu nti wo hye Ghana fo nyina bo se munya gidie wo no na monto aba no enfama ono kan ma mpane John Dramani Mahama ne NDC efiri sanitation ministry no emfa so ani so wo begu no
what I say sanitation ministry no esi hokwa efia hodo a ewo Ghana hayi Ghana fo wo busam say into sanitation ministry no emfaso bi abaso ana emfaso abaso ana say minister apaki sikadi aguni dem afin so wetiremu a na se nyame ya adom na so obanso a eye transport ministry aviation ministry railway ministry ni nyina so e beka bomba ko ni aya ne transport ministry efi say aviation eye airplane eye control railway eye keteke eye control eni ntia ba ne say anya chichemu ni nyan ene say abawei amampani akufuado ene Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia die ni mono wo mo epese wo muti Ghana fo sika nyafunyafu eni nti ana job for the boys wo said that creative transport ministry wo creative aviation ministry and wo sa creative railway eni nti wo ba ka ministries ni nyina bom na aya baako sadan so ana communication ministry no any information ministry wo ba ka bom ama no so aya baako wo bra wo kasa na busuye yi emu nsem ne close down the Ministry of Sanitation. 1, to reduce expenditure, and 2, I don't see any use. Accra, our country is dirtier than when there was no Ministry of Sanitation. Indeed, this country was cleaner when sanitation was under local government than as a standalone ministry. And so we'll close down that ministry and we'll take the sanitation schedule back to local government. Indeed, because we want to reduce government expenditure, it's not only the sanitation ministry. In transport, aviation and railways, we're going to close them down and send them back to the transport ministry. We're going to combine communications and information again. And so we want to reduce the number of ministries. And so with cleanliness, we think that it is a duty of the district assembly. Every assembly has an obligation to make sure that its district is clean. And so we must decentralize sanitation to the district level. And so when we're going to change district chief executive, if you have a dirty district, we will remove you and bring somebody who can make sure that the district is clean. Our problem as a nation is we're not holding people accountable. The district chief executive is giving allowances, is giving a house, is giving a car, and the district is his responsibility. And so he must make sure, if he goes around his district and there's a dirty place, he must make sure that it is clean. Enti ebusuafoni ayeti yeyi eye Frank Ocran Nhyiraba NDC amanyoko no kane mampani John Dramani Mahama ana wechirim se sanitation ministry Kwadwo emfaso ni so transport ministry aviation ministry railway ministry ni nyina emfaso ni so eye sikasa ye enunti oba wobeka bomba ko communication ministry ana fenso ni information so ye beka hunum na no so aye baako enum nsem ana kane mampani John Dramani Mahama Kwadwo wadi atu dwani yentu akase bono so ye to akase bono so de free Frank Atwini de man ni se manyuko na so ya ne yakwa kopie mu Frank Atwini edema New Patriotic Party MPP oya so ko kwa manyuko Dr. Mahmoud Bawumia o de nsam de atudwa ahye eye pharmaceutical importers ni nyina bo e de atuwa nanum so ogusu ahye ne ma se yakopɔ ya dom na o mara ya mo e wo mu yen kakra na ye de tumi de hye ne sa se Dr. Mahmoud Bawumia ba bia wadrei wo se fatasa Ghana ye de ahenkyare hye uti na be Ghana mampeni padia baba no homaden pa boa ema eye pharmaceutical society for no omudumadi a omudie ne obetumi akoye de ma wono pa okaza na okirem so okopite mo Togo Lumba mpo na kyase omo part no sese ne obere wono ma eye free kyase wono ma mo mbere kra enti adwuma na omo ye no adwuma ye fo no nya mo fa so pa na so ma Ghana mu de ekopie mo ase kyase ya import duties no eso che ekura ni santi so omo kra ne ma di frama na de ba enya de amfa so omo pe no wonum enya ya tete pa de ma wonum ni santi sa ha we na abato na koma so anwani mi oba no homoden sei obetimi atu ho na ma se ba ya babua na wonum omudi eye inside dwuma no etumi aboa wonum na matimi akoye de ma wonum emra na one pharmaceutical society ene afi other farmer group ene omudi nkomo ewa ka bupremantem no okirem so ewunya pa se anwani mi no wonum faso de e woso de santi otwentware na ase so ba no homoden aboa se ba ya ne ma hodo ahia wonum no wonum sa ebetimi aka na mra Dr. Mahmoud Bawumia okasa ne se no okire ne se mo e de twe nsemkyerefo. Without that support, we are not going to make it. The good thing about the pharmaceutical industry is that the demand for the products is there. 70% of our needs are imported. So the demand is there. So funding this is not something that you're going to fund and then you are losing money because there is a demand for the product. And so we are going to really, I'm very supportive whether it's through EXIM or another vehicle.
Eni pa wote ne kaso akase ya Franka Twini edema MPP amanyokro no Dr. Mamudu Bawumia. Enwachi ana mna dwumade ne kwaso no. Eya Dr. Kwadwo ono no ya president edema Pharmaceutical Society Ghana. Enwachi na mso wensema Dr. Mamudu Bawumia ka no. Eya wa muda papa na papa yo no mo den side ya waka no ofo ose amfanya oyo. Na nema ahodo ahia wo no members no ede atum penifo ni mu no. Ohwe ne mu se penifo be ne papa de ama wo no. Se be ya betumi aboa. Na wo ha wo no mo dwumadi ahodo a wo no edie mu eno achi no so they took Bank of Ghana ni mu so wo moe na enema ahodo a wo no kredi fra mo no to adada so dodo in the Bank of Ghana man ho modern say sika sisa Ghana sika enema no sika na aye den no mo ne ehuru say enema be koye de ma wo no na bosi ahodo a wo no kwajo Bank of Ghana fa so ya na mu nkwa from se be ya beboa na Pharmaceutical Society of Ghana for dwumadi o mu die no Another area of interest is recruitment into the public sector. For the past 3 years, we have not had pharmacists being recruited permanently into the health sector. And we have 7 pharmacy schools in the next 4 years. We would be having 4,000 pharmacists. And even though we are talking about the future, that is something that we would want you to kindly look at it now. And if possible in the next, according to how you do it, if you can get 500 or 600 pharmacists even be recruited permanently before you assume office as the president. The health minister, incoming health minister is here, and we would want you to look at that. Any power ten and Casa Walker say, I am Dr. Kwadwo, where president at the Pharmaceutical Society of Ghana. Yet work as your bono eso. Yet that's why you jam our manusemu. Na wapania esi any a 200 for to about the man as a parliamentary candidate. Ewo Jaben about 1 person so Santeman Temo, Eya Francis. Owusu echa wo de to Ghana fo nyina nim se na meya adomo a wopanema abosom de toso enso no se Ghana fo akwakoto aba wo mo hwe enema hodo a NPP amanyoko no aye na wonom emfa kokromoti no emfam NPP pam na wo kasa no wo kiremu a na efiti kwa menkroma penso wo pe aban bako a wa ye adwuma pa na chese Ghana fo be kai a na chese eyemampani akufu ado aban ya what is Mpuntuduma, Jai, Ebusu Pam. Na was say, party at it for some more. Na Anyama would one a buy way and 1 month would away. Said the Bayer MPP for no. In Kumbia Bayer or Mudia. Na NDC for no, so I buy him for Mopebiatia and said you will meet the binye. What the sun's way in a to our bra. Now upon a campaign home to my air drabbing. Another sansom we etu ida. A footwear woman in the cell. About one is about numbers. Numbers in the police station honum the war. Party regional constituency officer in Farman. It's the DNA a form for no Edin Commander could do himself. Even a better home. Now yet me a call from now yet me identify and penny for and then pala and then identify for some bit my party no. As I say, when you know entity by no. Why Juma? I was Ghana for who a Jumana so no e dia haso Enquires na nyina ne say we say yetimi bo ho da ru so so hom sada wo bo no ya check police station for no a omo so no ne coordinators no omo so de be fosa say de be ya enipa dodo no be hunu adwuma party na ye yetimi e de eni a yeti yi aye parliamentary candidate awono wo Dwaben constituency e wa Santemantam Honorable Aye Francis Owusu Echa another sansem we etudwa na enwachi ana party chairman ewe Dwaben Safo Kantanka ya born man say aluta ana wo chire so obesre MPP fo nyira say monka monya dwumaden say be ya Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ye beto ababe wi na chese wonya 90% awurade eno nso munsam enie this year 2024 the chairman say he did that campaign so and also your friend know your voter to share the auto abamawo into any polling station for no ever cambo here ye adwuma so the be ya ye polling station the any pa e to abakema MP ene wo mo an to abakema MP the what to find the wo ye polling station for the cambo here is adwuma ni a brief stimulant ye say ya amadwuma no so aye den aye kama now beside a campaign and you are launching no and you are launching a campaign with a PC Honorable Francis Owusu Okogyeabour as a campaign chairman and I launch a campaign where see from Yakoyejuma. Now before say I want to never launch a campaign. Enti abusuafo ni ayeti yeyi chairman Safo Kantanka wono ana wo MPP chairman ewe Dwaben abato mpesua so
ana ode sansem ya tudwa ya to akase bo no so ane yakwa kopiem wala pass eno no ewo Okakwe North municipal ne mo ene wo krapompone matanum na Enquires no mo ba e kire ma cha se wo mtete tempotem wo no esu ni adwajo pa na wo no mu twa na cha se ha adweye papa wo no mo anu nsem a mo ka nyina ne se dumso yakwaso man Ghana mu no Electricity Company of Ghana wo no mu ni ye baako kra wo no kire ma cha se Wamo ne wano ma edi nyonyono so pa. Na mna wano DL kasebo e twen kwama na wamo kirem so. Oha we ne yade ha wono papa na dodo na kasa kirem a. Electricity Company of Ghana e kwa do mo fa so no. Atete purchase mutumi dum kanea e ba na mensa. Na nan na wono mutumi sa kanea mfa ma wono. Na mo so kirem kyese. Omudwuma de tete omudi ni potem ho no mo no e yanyam kanea na omudi di omudwuma. Ebi ni mu kirem a to mutunto phones. Na shops a wo do dwuma wo mu ni se yedum kanea na e ho mu se tum wo hu no hwe ni scientist obi kura etwam a o hu ni se bibi kura wo no ma se no kwampo bedo so betimi ka kotobi ebi ni kura po kira se se dwumadi a wo do mu die no enyam kanea no se de e bobo nani basa wala pass ni potem no enya de bo no mka papa ndi ni senti ene manu se mpanifo amfa se pono fa mapa de nyamia ni mu ho mba ye kire o mani abre pe kire ma Electricity Company of Ghana Eternity e kan say ECG fo no e mara so say dumso e koso no mbaji atum na mo de se sapono a ye be kan say load shedding a year time table no o betu dia ba bonten na Ghana fo nyina di se no so ne ya hunu so ne la pass nyamete ye dum kanea sabe ye betumi ya boa no mo mpotem ho no mo no o mo kwa mafa so mate to mo ne ma sabe ya dumso e koso no entumi se wono ne ma na afin so egodi ahodo a e koso mpotem ho no mo no e ho nkwanya den fama wono ne enti enso ahodo bi a La pass on the tete wonom e ka wonom sem e de kire DL kasebo ejman de higher pa almost 30% ye sales no e ma intimi to ade on so bo oba on se shop inside ye dark oba nipa ni twie na on se inside ye dark a obekọ homba because of lighting one say man outside the reflective outside they attract more customers and more of us obi so on pe hit Obana by Enquiries we want to hit or inside where they be do so on the affect and sometimes instead be pon by around 8 o'clock and 7 o'clock 7:30 it me for that time because of light me help me to and there or darkness let me to and there darkness they say pon pack around by 5:30 near the coffee at the end affect sales yes your phone shop Obana say light me wanna say who trim who nim say like phone shop power because I hire dark it's who your customer na say who trim person who to phone I be who say hire dark who say like hire phone Wana wate wankaso wakasa ye amanfo no mtetete la pass na wate se wono bobra efa ECG enyam kania dundum no ho no yanto anwumre no siaka se bo no eso na mayenko Facebook na yenkan Ghana for messages no ekakra Sapon Prince ye fa na piaga ano se ento ankopem 2024 elections be kwa wie na chese kanema mpene John Dramani Mahama wo ho ne levels pa ano se remom MC no nso awu ewo crash is no awe hopa Yayira Asari and was DL News the real news ampa was offer good evening no offer asemajoso Anna Robert Gamely was say akpe na mawu mu akpe na mawu kodwo uti ase apakan wakoto godana apakan de so ti ase se odanyame ase ana akpe na mawu ye de radiase ase ye de radiase die ti de wakasa no am say koko no be koko no say on de onum say efuom de onfa ni agro na Gamely no betime de koko di ana say na video ti be ma kentra nguna monte say ne de video ndi koko ana so akon say be ma ho nya de untimi sikua na Gamely so de o ne body pa na say de otie dia ono wode ni body ni dua tade I am one po say o yesem twere ni because that de otie yi ekwadwuma be fata no so oso wa waje microphone aboso waje microphone aboso ye nim say ni de yentimi nyekua enso tro amaso sen ayobia wafake and was we tie kasebo no e woni European station na wada mampani akufo ado asese koko bu asese ya tumum ana na kwesi George ono so wade aba no se kanema mampani John Dramani Mahama Bosha wo she yina so wontimi ne so ana wode aban na Frank Sego DJ Cyrus ana say good evening Okogyeabour ne wafa asefo ana say Ghana fo yeni ndu obetimi abu Ghana ama na ye yiwo enu ntisa nkofa no yenchi okay enya osisa nkofa enya bone okay me da say ana Kofi Parliament was it too much dumso in my hometown agona bobikuma eho na North Lagos okra ye dum na agona bobikuma na kona say ya ikromadum kania yi modum ye ka say kwaso ye modum no ye ka say ye dum kania ye use plant woni say 3 days ni alajo esum nko ane wo nti say obi anto si ubawere so
Uni nsuba wura so. Bobo. Ye friend nsuba wura so. Ya den to magushe mu no. Aha, ye friend nsuba wura so. Na abusua apakaya tenase nanso breaking news for Saba. Me am fan so mo why. Ye ba sisi a. DLFM breaking news. DLFM breaking news. Miasa magana fo akwaba ebusia breaking news abekensa ene se aposifo me no kasa putupu anomde nkrata apia monten so yi wono mo akirem se wo monsa ka enipa ensia na enipa ensia no enkwada maako enan ana empanifo mienu na boni a wo mode anyira no ene se wo mo hyeda e plane se yemfa nton framam na yenkase ya kidnap yen se de be ya yebenya sika ebia fi ya maamenom eho na busuamu ntiremu enie bese breka kranie ana beto dwa se enkwada maako enan a wo mu ko school e wo legon prosec e wo nkran ha made na ha ya wono mo ya aza ana wo mo ne empanifo mienu a empanifo no mienu no bakudi e de Isaac Kisi agei ya bona mane se Kofi Black ana college teku wono se afra no Timi enkwadai maako and students e wo legon prosec wono mo ya plan ana wo ka kire mrantie mienu se mo nhyada na mon kidnap ye na mon fra ya maamenom ene ya papanom na mon demand 340 million 340,000 Ghana cedis mon jin free ya wo fo ho every say suku na ya ko se legon prosec school fo no e se bi ebu se bi nya do nyansa bi eni mayen na ye pensi etu kwan kwa brochiri nso no ye ka kire ye maamenom ene ya papanom se o mai sika ntu kwan a wo mo fa mayen ene nti mo she dan fra ye maamenom na mo kan kire wonom se ya kidnap yen na no na Isaac Kisi agei ene chese kware teku wonom so je nkwadai number ana wo mo fra wo mawofo eno wopani moma no ya kidnap wo mo na ansa na edi sika no beba no anasa ansa na bia ye beja mo nkwada na mamo na gise mo betua 340 million ya urade nyankopon nkwada ya nkwada boni ho na presi 40 sansem no wo mo ya investigation ya na de tie ni se wo bra wo mo request 340,000 Ghana cedis no 340 million no awofo no esanse wo mo yam hihye wo mo nti wo mo tua 20,200 million sana ni nyina no kwada wo mo boa yan kidnap wo mo bia wo mo boa na police fo ye hwemu pa we aya intelligent led operation ana wo mo na moa me no kasa yi wo no makwakwache enkwada maako and students a wo no ko school e wo legon prosec ana empanifo mienu a trese empanifo mienu tirimbo kusunti wo mo timi amankwada yi edi se bi wo madwen edi agrosa no apolice fo se enka kire Ghana fo nyina se students ne de emra ema wo mo kwase emfo mu di entodwa na mom enwemu awdo ne nyina no guso a ekoso na abata no so a ewo san kwada anan no apolice fo timi afre wo no mu nyina abo mo mane se moma no a wo mo ko fake kidnap no ya che wo no wo mo ya kache anu nti enwemu so eguso a ekoso ensam opia mantris we Grace Ansa Akrofi, Assistant Commissioner of Police, Director of Public Affairs, Nensa Aneshasiye. Na ansa na pakan edeba no. Mami Musa pakan na Musa Kwadwo Sammy. Apakan sa wote se enkwada omukọ secondary school. Abo omu tiri mu poso mbe sa ade we ya. Secondary school ye gira ko bi pen. Yeah. We gene say. One, ade aba meeting say okun. And then ye do baby youth no efi say omo life ana oma brabo memu no access omo yes omo tina Ghana na omo boa bia the way omo pen no na confirm because say okun uti je botaya etai ni omo ye chi ye pesca de etukwan so and then you do the level ankwala
secondary school akwala akra no pe kwan afa so to kwan afi o mamu ha adenti na esenke yedu this level nka secondary school akwala de ne de answer misua de mi wi amako university na makopa adwuma bi aye after completing university but in the secondary school akwala pe kwan edipi onu anawofo de etu kwan akwa abrochire and ni nyina as a result of say impenfo na ye ne omwo manum no oku omo nwen ho enti ne yakwa eba nyina no enkwala no munim and social media omo namo and oku ade ba kun so me say the social media no enya influence in fact e won kwala ne so sunsanso bone enya sunsanso bone won kwala ne so because sanyama nyama we okuduro na social media ne yehu and in the san kwala dudo ya na kita phone sa kese omo ko social media ehu sanyama no obesua omo besua enti okun one me hu enyama bi say ya bad social media influence and two okun the stage na yedunu sempan no form na ensi wo no man enjoy omo personal interest and they say omo pe bibidi ama omo no man nwe omo no no okun omo create adwuma no man enjoy sa create loot and share no okun omo amfan hihye pangu akwema ebedu baby mabru na yehwehwe omo de akekere oman Ghana no okun yanya bi o because in the embassies awodwa youth of Ghana na esise nko omo kinachiri no omo ye adwuma no omo na omo gu embassy ho epe visa and the airport Ghana fo asala ise ne ye pamo adentia okun na uwie university awunya adwuma nye wasua adwuma wie kra no okun sika ubenya kra de abie wo shop e de establish wo okun nya wo ye youth a wa bre wo moja ne nya wo kakra a pesa wo establish business e de bo man no esa fo obi adwuma mu no okun se ne ye be frustrate wo no and now ko register wo business a process a wo be fam and se ne ye be frustrate wo be business na we tax a wo do a wo be tua ne a wo nyama na okun wo ye youth e be frustrate untumi enye enempene na ye system ne say and frustrate ti memufo no omo enjoy enti na empene na enjoy and almost so na nkesi so almost sum ti memufo na emo no timemufo na ekọ breto abade ma omo no ena nde esomo mpenefo nti oku si ye nyai sa nyama na ebedu ba bi ne maburu na ye hwehwe omo se ye de ombe chichire omo na oku ye nya bi akwala kitikiti secondary school akwala odwen won se onko bu na wo fon fa so mfa ntukwan enko abrochire se na meka na ye nyama mienu ena de abedu ba bi edi social media sa nyama we ye hu ne de bia wo social media eno na nya nsuso aso bone and isata moku I think that the social media life of Enqualano is how for the monitor because okun and no be one kwala no ye JHS akola no kita iPhone 14 o kita iPhone 11 ni ade ne mami musa baby scan bisa baby onya fie on bisa baby onya fie and Enquala na nkasa kra na wo fo ni bi na to de ma omo in the purpose on fancy ade na wato ama no awie no o monitor nyama o de yana ni nyina no ko esa wo fo no mo ni obatan kwadwo obatan ebe ya dan ana wa monitor ne ba on social media oko asem we ne mu awram kakra pa na me hu ni say Ghana bebe ya du pempenso no mola no pa de bi ni ho ntete molas yes sentete ne nyamesura woni pamu no ebi ni kura yim sisi bebi wo ma ya kitua bi na aka ese ne sa akola wo school de enko be wi na wofo a eyeska bi odo kota aduane adi oya be ma akofa mpono be kakra kwa man girlfriend eno na nka eja nka enkwala bebu awofo afa so na pass school akwada eje 3.4 billion edi adwane afri krom asei akwa amano ne de ano aden ena our strategy na omo fa ye say omo kidnap wo omo no kwa ye say nkwala na ehso ba omutirimo onaboni antime de aya na mombone na omotri no na mesre Ghana Police Service be ya nkwala mfom gogo afiase say ye juvenile court yes so omo so a wa hwa da achomo fa de pa mama anim akwala ketu awo SHS na watumi abotirimo po say oba kwaje 3.4 billion afri awofo de adwane 340 million. Oh, new series. Sikani at 340,000 Ghana. Yes. That is 3.4 billion. 3.4 billion. All series. What is so cry? No matter what. What is so cry to 4 ball? 3.4 billion. 3.4 billion. And I'm calling Jedi Aquamonone. Palama Akuma 9. Muji sika we di akọ. Enti awofo no, said na apakan ka no.
social media no ha wonom pa bad influence wonom so ana bia wo hwe enkwala no suban a moda na di suku ma aka ne nka suku yakwa okon ya asore nyina o yakwa plebs ya asore ahomache enume na ade nyina ya asore badan ne se ne nyina no afiri honom enti nkwala na nkasa no obi kura tumi ko fa ne girlfriend kura betena classroom na den ho susan so ne be na yehuru no bebre bra mo bo ano no eni se Ghana se saye ne ya mamu anya den na asotwe a edum pempeso de ma school nkwala na yeso enkwala ne fa hodie ntie mo fa hodie se na kwala ya bone ya na se no eno so ka ho bi se school akwala ya se child right ye mo akwada ye mo akwada nti se wa me ya mo ba obesei obebu se twere sem na wom o se kamya akwala na ba na akwala na mproma wo na se o ma pro no sa enti enu ehu eguso a yehu no nti me de na me ada legon presec free on say Kwadwo ifida dem na ye man presec wo da bia na kwaba sure Kwadwo utimi hia nkwada mienu presec fo no enkoma wo mu die no wo ma mi ntimi ni wo papa ntimi ni na nkwada yi di wonim say me hia abofra bi wo CM beside honom Class Central na akwara no me hwa ne mfia waburu so aba se mfia du miensa ena okacha na danfo ba kwese se ano me no me wo IG account o me kwara me nte IG na me nima de kron sa na Instagram na me hwa akura wo gina honom ne sa account ono wa create ne pictures ana wo show kira na danfo na oko emu awrem se no manime no social media ne se ba ya mpelifo fa hye to ho na ye hu kwan wo mo we create no because Ghana said ye no na etan se wunya bowra tentan no so anema huhu ene ne ma bone ye free mo ba no enye sunsanso bone won kwala no se de na apakan ka no se yentumi anso ano de abedu babi na beje nsemu ade a wo mo ye no Kwadwo na ma ayi masore ko mahwe asinu ene de wapɛ maka se abakan Facebook wunya bie ya pedikosa so pani wahwe ase se wunya bie Facebook na abayo aboneked na da ho okun I think so. It's hard time the Ministry of Communication, you know. Fine. Are you serious? I think they need to start regulating social media. Sure, that's what we regulate. Other countries regulating social media power. What you say? Because Ghana yama free space be our social media man. Obia yani open and that's an outcome. And the oko social media no be a channel nude. Yeah, obi and you be anka omudi mpaswa grow no ma be twa to Facebook and na money be pay followers inti na ohyeni dem na 77 penifo anim oyiyi ne hu naked na obi wa live na millions of people every share and na adentia because onya a certain views of social media apps ebituaka into onya certain views ebituaka but no knowing say ye won kwala bia say be o ma dwin so into ohun sanyama yo no so besua enya nsunsu so nti ade nti na up to now ye ntumi regulate and social media no and ye new to say nudity are taking over all social media and na more TikTok fan and na normal say okun ade ba ko a meka fa ho bi oni se mesere ye time no nti no ma amusa apakan and obvious boss anasa oh ni aye area say mebo boss oni mo say ya ndie ya dia Ghana fo bi ni mo amanya kwanya akwa mo no ne no said you move to futuro du Ghana fo e wokro ma dani ni so ka ho omutu bi say bebre kodu mo no ne ho mo a niam o mo kan bebre nte sa as a fake life omo dada mo emeburu wokro mu a ense mo ka bebre obi bra wo bre de obedi kura bi kura na den ebi atukwa kwa US bebi oda kura woni enso onya ba bi kogina no ba for 10 no so ansem a woka ade tira Ghana for ha na kire se bibia demu kama enti ato meburu ni trima obi anya kwanya go betu kwati kwa bi obi apabia na ofa so atukwan kire se enya face life no dos wo kroma Kwadwo say last year Michelle Obasanka 2024 me hwe ase kire se me say mkoto gani ni nyira atwitwi sabe de makase kroma de mekwa so atena ha ya ai sa oh menko apakan atrase awon ano de menko aye fa nse mu ko apakan to aso menko yamfa guri mu nsam kakra bi ensomo esansa nyame adom na ochena yatinkom abo anopa no nkron ekosi dumienu adodo na no yede eba bedan ewo kasafidie so yamobo so teteu na yamfansi infama dia yemramu ewo All African Games na nansen ya ebe wie na kache na brantie ba kwa boxing mu otumi agi gold medal edema Ghana no eya brantie friend Mohammed Ayite
na brantie aka nsɛm bi a ɛyɛ asefim ye pa nsɛm a brantie na de ato dwane sɛ before ansana ɔba bɛ compete agi gold medal ɛde ama Ghana no ɔsi eteki ɔno ankasa sɛ ɔne ne manager ne ne coach ɛbɛ pakyɛw ansana mpanefo agi ɔmo ɛde atum ama ma na akwanya abna mana bɛko boxing ɔsi wura mu ɛwɔ boxing wa politics na ɛkɔ no ɛnyɛ baako sei abrante FN Mohammed Ayite ne nsɛm ɔde ato dwa no na yɛn try sɛ yɛbɛnya Mohammed Ayite ne nsɛm no na yɛde ama wo. Right, so it came to a time that I have to plead to be joined the team. It's supposed to be like that, but I have to plead to join the team because there are so a lot of politics in, so I have to plead. My manager also have to plead. My coach, all of us, we have to plead for. Mohammed Ayite ena resan samanare tuja yadima na Mohammed Ayite twane samsono ena ode atuja se ene no opese ogina no ko emama ne mangana na ose for the second time no opese qualify ereko Olympic Games Paris France inti qualifies na eba so no sempene for ema na kwenya ohwenim so obetimi qualify na wawura mu Olympic Games na se wo France na wakwaji gold medal ede ama Ghana. All right, so I'm willing to stand for Ghana for the second time at the Olympic qualifiers, and I'm hoping to qualify also with a gold medal and to the Olympic Games also and to bring gold medal. If they could give me the opportunity, I'm there to do my best. Mohammed Ayite a gold medalist at All African Games na say and a watin in Kano lawyer Kwesi Nyantachi a former Ghana Football Association president na watching wajini din bruta na ena wasa granting interview and some lawyer Kwesi Nyantachi area to Ghana ochema or since Anas expose anybody ofi GFA 2018 as GFA president no Ghana Blasters no omo mona abafem say tam ebana afcon omo kwa first round na normal film group stage normal film or say nienti asade ne toto Blasters ne say empenefo ande omo no enyama bone nkwa e no mudi gu akwan mu enyama no mudi gu akwan mu no emfa mpuntuo emfa mbe Blasters no na owuram a GFA wona se omanya sa nyama bone no ene se yentwi nipa emfa mbra fam a Blasters ne de ebe sole no ebe che me fee GFA 2008 Black Stars performance African Cup of Nations 2019 first round 2021 first round 2023 first round continuing second round enya by coincidence by chance yes because of bonne any inchisha bonia omo intimi empa progress ma lawyer Kwesi Nyantachi former GFA president ana waten en kanabusia en samene de dos na mo mre nti yam fancy nyame admo chena anopa no nkron ekosi dumie no hia yen e wo DLFM na yamfa ne aka bia embedown uwram amanone a Italy no in the sia game bako ekoso yabo 23 minutes Salernitana nshebi Sassuolo nso enshebi Germany no Bundesliga yabo 39 minutes Eintracht Frankfurt enshebi ena Werder Bremen enso enshebi ena France no in the yabo simana Akron Leo Metropole enshebi sanso ena Olympic Marseille enshebi ochira ne aka chibie no anopa no nkron kosi dumie no ye de bebrebusia yemfa agudie mu nsam ne nsi na ne aka chibia no Okogyeabour emfanto asomfama mia medi agudie mu nsam no bro dia meje so no yesu ano de hye apakanjage the blessed king over to you Okogyeabour. Meda ase apakan ma memra wenchaye na enade ye bre no kɔ nanso no esese e ma mo bem kakra nti madawro ma mo bem a na moye no snappy piece ama yen ne nyina no eye anamo Ghana Police Service etwe enkwada makomako nan a wonom ko school e wo Legon Presec wonom ene mpanefo mienu bi akoye azan se mo nhye da mfa ye maamenom na mo nje 3.4 billion Ghana cedis enfri wonom ho na mo nhye da nka nkire awofo ne se ya kidnap yen enne ya chenkwada no makomako enan ana mpanefo no mienu ususu se problem we eye nkwada no ana ehye nkwada bone anase awofo no ntete ana bia inawe no ya ntete wo mu yie anase weni yafa so bo no mo hwan ana mepacha enye Legon Presec nko a ekoso wo mia hoduo ne nyina bi na emom emeto odwa asem wewogi a Ghana ne wogi ne san 0534 050199 0593 4065 another 65. Good evening. Ofa. No fa say.
Ofa Brajan in Chapter 11. Me pacha maminti Brajan. Computer work in the side level. Computer work there. We have moved far the Babano. And Kalano, and one Kalabone, and that's how for. Na said no, Akalana, all kind of teacher they will be. And to them, Pablo, and Pablo, I say, man, Pablo, I guess I'm the who got you. And to Kalana computer or the sound of the server. That's it. Menso, Meda say, good evening. Good evening. Me pacha would the self frame free hefa. Me pacha Frank Naroni because I free fanboy sport. Mamintio and free fanboy sport. I will find Chinto, what be a monk? What Bium they make us a duty or Johnship and what Bium. Ah, Yatia fanboy sport for you. Oh, boy, no, yeah, the chance. Much in the no, than that. Mamintio, Yadana Sepa. Me pacha. Hello, Pacho Miteo. Oh, too bad. Kafra went to me and you know so 0534 0501 99 0593 40 65 65. Good evening. Evening. Me Pacho would you this over my friend? Where will be not to Kodiabe? Oh, be not a Kodiabe, Mamintio. Teachers Nagazana. Huh. I was almost Wabone. Or Wabone for. I don't man Kalano say. That's it. Menso, Medase, Madre. Papa. Me offer say. Nyame adom me ho ye majo so me offer say. Ofa side adie we e koso enyenye. Me cousin bi sa okoye say yan kidnap no no mu bi stawo. Ne ma ne papa. Enti ya na awfo ne ntete no eno so ka ho. Se ebia maame ne papa omo aware no omo ajai do ba ba ko no no omo maame ne omo papa no omo ntim mu enti no akwala ne sori a wakra ne maame se me kom papa ho o sori a wakra ne papa se me kom maame ho enti ko la boni temu no eno ne ma ne e ba sa enti kwala no e ya ne tia ofo. Okay menso meda se madwe Pacho yeja wa for Okogyeabour. Me pacho within the same afre me free. Hello, me pacho me te wonka ho. Me pacho me nyam shirawo. Fa na ti ne se ndi akola 6 months ukrafo ma uja yi finisem. Na fa ne mo wan se woji sika ye tu kwan dia kusua de wa butia na wo da ko bobra. Ne mpo so kusua di mpo na wo ba na ko le tutu o man ni ya nke fa ye mu. Ita na se won se wo de krono ni risk akonti kusua na wo de krono bi bia man no. Ofa we nyama gana police na woni na mabete. Bye bye. Me ba se madwe. Eja. Me pacho dey dey self me friend. Ye tabi da ba kwa me kasa flu. Mamintie o osu. Enen kwala ba de dedi enye ido. Ye fa mu fa na nso mo nkomo ni omu di no enye nkomo papa pra. Last me 15 years guys you so kita omu ne emema photo omu prefer no enye ido. Enti ni na friend kwala nya wo fo no omu sia no su. Eden papa wanye ido. Na so be yen kakra. Say ya mon kwada na school mu ntin kwada bone sem na Africa. Na se kwala no. Yes a child right. Madwe. Ya wofa. Me wofa se be nie. Katem diodu. Diodu frefren. Okay, so atomic hotel that was gbegbe se. Mamintie on fi gbegbe se Atomic Hotel. Ono wofa pato nko ebi mi nkola bone. Nje meka kan se. Ta school no mu ko no se awo parent so mu ye ta nyoma no o wan chomu ta. Ta be pena obi nsu ta ne ba ko school. Ne papa ye adwuma tuma make. DLFM 106.9. 1 billion. That's not the sequence mo si o mo ti sing room. Nkola bone semti. Nje nkola mu ko ebi nkola bone nta wo fo na nyom no mo ye. Da wa se. Menso meda se abusia memfa afrafo no ebiem. Mama ye fancy ewa ha ebusia ye de kase ebo de besi DJ Omarion ana de ko Facebook no eso
na akenkanfo nso yeye mienu edia mejeso eye Okogyeabour Ocran mene Nhyiraba Kwadwo Sammy yada mu nyina se na abusua ansa ne yebekọ no mame emfa enchia ema akyerɛkyerɛfo director any students wonom ewo Classic Media Institute ewo La Paz mia minia Prince Diodu one director agora wose wani students no abie mu papa sabre wo muso etie DL kasebo na nyame wonhyira wo woni wo school for no nyina na nyame adma wo kyerɛ no pa no nwotwe nso mu fifth SRC week no yebeba Kwadwo si ebekọ said it bia that's right enti omo hwe yenim that's right omo nsiesie ye chi nso ai enti wo kyerɛ no pa no nwotwe SRC week the atoso enum ewo Classic Media Institute yebeba na yede animonyam ne kakra na aka no yede abeboam saa nti nyame yadma na Kwadwo num se kwachena brofo aminka bi da na meko kan odumadi na se mejudi saa mejudi pa saa yes odumdi se brofo no yebeka ne ye pa na den I see na wo fa de empenifo nyina tuchema o saa empenifo nyina tuchema o nti wo fa de me se de wote unim sam ti we obi a se obi di wachi na wo ne enama wo bo mode tia haso ne manipa no saa nipa no ne nanka haso da de obi obenya hu mugidi a obetimi edi bibia hye wo se bia no nipa na yese owadache saa saa nete okay enti yatia munyame yadoma wochena anapa no nwotwe yebaba na se dwumadi na se gwadodo 8 a.m. to 4 p.m. na da yekokum osuna na miami Prince miana menu na wo 8 a.m. to 4 p.m. no mesra mu ye bedi da funa na mon kan kire so wa bodamo ai enti in fact wo mo se wo mo biem and I'm sure say wo mu tie enti no de make anyina na ko wo masom sure ye chia mo all the students amo ewo Classic Media Institute na me won shira mo ti na me adoma wo china as usual yebeba na afei ene mami nchia madamfo ba kono so aye former students ewo ho si owo untimi TV okay ene untimi radio 95.9 DLFM maybe ndi hajia wa mekada mintimi nchira baji me bisa no but say won ko mekada dia wontimi mfa no hajia o de hajia sweetness onu si one of our brand ambassador there be hajia sweetness na just akwa say China ni awode aboaje opeso wa kire sen me bisa no nti see me bi chire mu beba abe catch bisa no enti Kwadwo si yekọ yekọ na dia yede enti abusua yekọ mede de Okogyeabour Ocran mena Nhyiraba Kwadwo Sammy yada mo nyina se anwumre yi ama mo nyina mo enitia ojiyen oboja DL News.